Navê Fatma Keleş e wek rêveberiya Kongrasdar ya Bajarê Dirbêsiyê. Ji xwe wek em dizanin Pazdê Şibatê nêzik dibe. Dema ku em dibêjin Pazdê Şibatê ew kompla giran ya got ser rêber Apo dan meşandin. Me timû dayîm digot rojekî reş ji bo me bi taybet lê ema em îsal cudayî her salê 26 sal ji xwe derbas dibin. Em dibêjin sala 2025 di Pazdê Şibatê de wê bibe roja azadiyê, roja serkeftinê ji ber ku demê dawî di hevdîtinê ku rêber Apo çêbûn, yanî pir tiştî xweş em bêjin tên diyarkirin. Ew êş û zehmetiya ku bi salayî tên kişandin. Ji bo rêber Apo rastî jî em wek jin bi taybet em çi bêjin jî em nikarin em timî deyndarî rêberê xwe ne. Gelek maf û ket da jinê, gelek em bêjin kar û xebat ji bo jin kir. Ew projê ku rêber Apo ji bo jin danîbû, çi xwastî em bêjin ket emekê rêber Apo ji bo jina pir giran bû. Ji bo wê jî tiştê ku ji me tê xwestin em kar û xebatêk ji bo rêber Apo, ji bo azadiya rêber Apo, ji bo yanî em bêjin dijminê ku niha rêber Apo di hindirê zindanekê dihiştiye. Lê ema nikar wê fikir û felsefa rêber Apo bi tunekirin. Niha zarokê biçûk bigire û heta em bêjin kal û pîrê heftê heştê salê jî ban dikin bê serok jiyan nabe. Bi ser fikir û felsefa rêber Apo jî dimeşin. Yani îdinê ew fikra rêbertî li dinyayê tevahî belav bûye. Dema ku dewleta Tirk û hevkarî wî ê ku komplo dest pê kirin, serokatî dîl girtin, xwestin di şexsê rêber Apo de hemû gelat tune bikin. Xwestin ku îbada çêkin em bêjin vê herekê tesfiye bikin, lê ema nikarîbûn. Di şexsê rêber Apo di medît hereke bêtir berfireh bû. Her kesî îdinê fikra serokatî belav kirin. Her kesî li dû wê fikrê meşiyan û niha jî bi milyona em bêjin dû wê fikrê didin meşandin û her yek jî dixwaze ku azadiya a rêber Apo misoger bibe demek nêzik de û ne dûr. Yani 26 sal ne hindikeke. Dema ku însanekî dixin hindirê zindanekê de heger mafê însaniyetê û mafê ê ku ban dikin mafê mirovan neş heqê her însanekî ku rixmî bi emr yani temenekî jî giyaştî astekê inu hukm jî lê nayê birîn û him jî hukmê ku xelas bûye niha dewleta Tirk hukm ji cem xwe dilê li serokatî di dimeşandin rixmî ku bi dawî jî bûye û rixmî ku temenekî jî di hindirê zindanê jî nayê qebûl kirin lê ema hîn wê tecrîdê berdewam dike. Tevî ku hevdîtin jî tê kirin û di encamê jî de yani di ji alî siyasî de ji alî tevgera ku niha hevdîtina bi serokatiyê dibînin aşîtiyê dixwazin bigêjin çareseriyekê lê ema dibin re em bêjin dewleta Tirk dîsa jî dixwaze ku Kurda tune bike, dîsa dixwaze ku Kurda vegerîn wek berê lê ema îdinê Kurd ne Kurdê berê ne. Niha serokatî ne ji bo Kurda tenê jî dike. Çi qasî destpêkê em bêjin Kurda tenê ji bo xwe em bêjin dixwastin lê ema dema fikra serokatî û hevdîtinê ku bi serokatî tê kirin û kar û xebatê serokatî dixwaze netewa dîmokratîk pêk bîne ji hemû civakê dixwaze ne tenê Kurd, Ereb, Siryan, Çerkes çi kesê ku mukawinatê ser vê axê jiyan dike serokatî ji bo her kesî dixwaze ku îdinê ji bin wê zilm û zoriya ku derkevin ji bin ew qirkirina ku li ser gela dihat kirin dixwazin ku jiyanek azad jiyan bikin. Ji bo wê serokatî bi her tiştî xwe em bêjin tedhiye kir ji bo gelê xwe. Ew ê çawa ev gel jî nelgorî vê fikrê bin, wê çawa nelgorî vê tedhiyê bin. Em jî dibêjin yani heta ku yek jî hebe ew ê dû fikra rêber Apo be ji ber fikrek rast e. Fikrekî em bêjin ji bo civaka xwe timû dayîm azadiyê dixwaze û aşîtiyê dixwaze. Lê ema li kêleka wê dijminekî hovê jî yani em dinerin rojane qetilama pêktîne, rojane însana hedef digire, sivîla hedef digire, her kesî hedef digire. Lê ema ew gel jî îdinê berxwe dide yani li kî derê be nema tenazilê dike
لكود ببرابه نتنيم بيجن بتايبت باكور وجلات السوري نها برخدانية كهري مزن تكرن جبرج أساس وفكرة ريبرتي لفرهاد آواكرن دما دست بك يجو داكت باجاري كوباني فكرة كي دام شاندن للسروي أساسي جي بنجهك تشيبو شورا شاروج آواجي هاد دست بكرن بأساسك يهبو فكرة كي هبو هر كسي السروي فكري مشيا نال هر چار پرچه كردستاني جي او فكر ايدني بلاوي نتني جي ام بيجن لهر چار پرچه للدولة اوروبي جي نهار كسبان دكي آزاتيا ريبر آبو دخوازي جبرگ فكرة كي ام بيجن راست هات مشاندن تشتكي جو سروكاتي دخوازي جبو في جواكي جبو مصالح جواكي نجبو مصالح خوي شخصية يعني هر تشتي خدا آلي ام بيجن مالباتا خدا آلي تضحية جو برحي خوا بجاني خوا بهر تشتي خوا تضحية كر جبو في جواكا خوا تكسي جي وك ريبر آبو نكري بتايبت جبو جنا جبو زاروكا جبو قالو بيرا جبو هر كسي تضحية كر يعني ام جي وك جن حتى جو ام هبنجي وحتى جو ام كاربنجي امي جبو ريبر آبو تشبه خواستن امي بكن يعني بجاني خوا بمالي خوا بجسدي خوا بتشبه خواستن امي بكن تضحية جبو آزاتيا ريبر آبو ريبر آبو يجو جبو ما بو برا بو وك جسركي خدا هر إنسانكي السر مشيا ام جي دايري وين يعني ام تشقاسي بيجنجي ما قد ام حقي سروكاتي نادينيه ام نقارن وي فكري وي فلسفي اميت مدايم جي يعني دما جو سروكاتي دبيجي بروجي جو مي جبو جنكر بنيفي بو باوري ام بجن هي وي كارب تمام بقي ليما ام جي دبيجن برا باوري ام جي فكره ريبري ما هي ام جي جدو في خطي بناغرن جبرق خطك راست خطك وكهبيه خطك عدالتي سروكاتي تمدايم فياد خست عدالت وكهبي دخست جبو جواكك آزاد وكهف هركس تد جيان بكن جبو ويجي اف قومبلاغو بريا 26 سالات باز دي شبات ده بري ويجي شخوا قومبلاغو دست بكر حتى باز دي شبات سروكاتي تسليمي دولتا تركي كرن وحتى نهاجي هين بيجن دهندري زندانا امراليه دي برخدانا كي دورجي دمشاندن جبو ويجي تمو دايم ام دبيجن اوي اف روجانا بفروجني روناهيه اوي بفروجني سركفتني جبو ما وقجنا ام تشاوا كاربن ام وسروكاتي بهفر دمك نيز دي جيان بكن بهفر ام بهيفيا ويروجين ام بهيفيا روجني خوشن هيفيا روجا باز دي شباتي بلكي بريا باز دي شباتي بجي آگاهيك ام بيجن سروكاتي هفديتنك وي جبو ما تشد بيجي بتايبت جبو جنا ام لبنديني يعني راستيجي ابو دمك دماغو هبديتنا داوي جو تشيبو گوتن سروكاتي اوي اخافتنا كي بيجي باز دي شباتي ده بلكي برياوي بچند روجا بجي لأما امجي البندني يعني وك انسان كي قتيبه لبنده آويبه چاوا لبنده في گوتني ام گوتني سروكاتي خو ببينن يعني نتني قوتن ام بهيفين قوت باز دي شبات سروكاتي دنام مدب دنام مد جيهان بك ام بوي هيفينه ام درحي مد دمجي مد ددلي مد سروكاتي جيهان دك جبوي جي ام سروكاتي ندوري هفن لي اما تاني تشي ام بيجن بلكي جالي فيزيكي ده دوري مي لي اما جالي رحيد وجالي فكري ده دمجي مدي جبوي ديسا جي ام في قومبلي شرمزار دكن وچحچي گو دستي ويد ناف قومبلو دهي ام دبيجن هنكارن اراده اگلا بشكينن هنكارن فكر وفلسفه ريبر ابو تنبگن و روجني خوش ويل بيشيام بن روجني بسركفتن بن بشتي ام بيجن حقاس الصال كاد تعب ايش زور وزحمتي داويد جي وي سركفتن يام به و دوزا شهيدا فالانر او فكر فلسفه ريبر ابو جي فالانر او كداوي هر وهر بلنتر بوي بسايا فكر وفلسفه ريبر ابو وسايا حمو شهيدا وجبرجي ام باندكن حچيغو انسانيغو دوزا ما في مروفاندكن دوزا انسانيت دكي برا هر ام بيجن
دولت ای فاشیست ایگو و قمپلو دست بکرن هفدیتنا ایگو نهاد داوید جی چه دبه ام دخوازن آزادیا ریبری خوا ام بانوان دکن ام دبیجن ایدنی بسته حتى أنا بس يعني آزادية دخوازن جبوري بر آبو آزادية فيزيكي جو جهندري إمرالية دركبه وإدني دناف قلي خود جيان بكي نجمع في دولة ترك وإيه أفكاري وي جو أف چند سال سروكاتي دهندري 4 ديوارات هشتي جبوه جي أم دبيجن ديس وي سركفتن يا قلي بندست به گله گو دوزا آزادیه دکی گله گو دوزا مافی خود دکی او بسر کهون و حتی گو ام هبن جی ام بیجن بی سروک جیان نابه سروک دلی مدهی دمجیه مدهی بمرد خو بمرد دو بمرد استینه امی حتی داوی شوپداری خطه و فکره ریبر آبو بن و خطه حمود شهیده ام بیجن بی سروک جیان نابه